na okọ agogwa koko akurafo ho ene yetwa mu koko nyina gu yi na all in the name see yi kwan etiefo the latest one kra de eboro so tie na yenko akurafo ne no mo ni nkomo you shop no ye nima wo bedwi eyi yi koko Akoma FM 87.9 nima nyina wa se no koko ayabo nyina wo matuabu ye ka kire ne se nima wa se no ye sika ka so de ban tabo hye na apa ho nima na ti ase se asase na eti so no enyo ba akofo na eti so enipa dom ne nyame boye ni nima wa se no so me fa nima no esi sika afa mre ye dia in fact the eba no ye danger nti ye ka kire ne se ye ne ye sika the time no aso nti ye sika de so amfa ma kwasi job ebe sa ye fe sen the shop no ye sika no ye hie ne ene kira eti sa so ahweye eni me beba woni ne family so no enye nyema eye ketewa 87.9 won twa so de sika beba ye mfudie kokko aye ni daso edi twa ire nyema mutimi se kokko ni nyina asese yi ni daso bia nti ye nyema wase no ne ne kyen ye pese kaje kwasi job ne se so nim na so ofisi ka mbre yenya asem ayeba no enye papa ye te anu mo no enye pen na ne ye reda ye sika ayi koko enu na mi ni da so enu so no be say no ye da so no nti so say koko de kwan so be so be say bia wo so wo be say e wo Ghana saasi okay abanika se empom te say koko over so anopai edi ebiem na asia 87.9 akuafo amowo asante achem mosu over ese dia kwa ni say omo ba no ma be fe no ma da dan yin o ye ka be mu china edikan compensation edikan ye be bramo na hawe na odi animu no e china meba na o tuye meba this week meba over July ni mo first July no ka se ko di sika nyina ye den sika no so de be o de bre yen o fa ya te ono mo ma akowe se usa frɛ no a o se meka gia bo si asia meka ya sai e fa nko si o fa mi di kwa sada FM 87.9 akowe betimi de ewo si ho uro no bako kana to paye ana se bo nyono wataten o fa se ye fi nipa enyu modumo si ankoto de ni wo krom a afa ma akura se wa ofa enya de be ye didie me ka se ka be jan so munya sa content na bi na se so mu content ofa akoda mi se o ma dada ma ayi ni si ko yempre go shop enso de ni dia be num o de video no mu kokofo no ana o masa dwini sa no ei anu o mu dwini mi na me ka tirawo wow we ofa na mi go adai o mu se dia nkwanti na o mu se mu koko ni sa o se bypass ana ofa bypass ni so ye je jopade on so eja aba ye ntimi ka se yempene ya no ebi mo o mu nti ase ye mprim ye nyi kwan enye ni sa o wona wi a fa ade o so de ma ye no fa ma ye yi se fa ko bobra ko je wi o da so da o ti na o hwe anim mo so le a ndako dobu mu ne edi ayi wie ta bezia o ka se ne fa na enye na ye fo ye sika no mo fa ma ni so yan kwanye ko bobra ni bi ko se etimi nya djuma ni bi o mo se pasa fertilizer ye bo se ne kokoi o ka se ayi fertilizer fi se ko di kokoko 87.9 kokoko di wa eti mo fa fertilizer bi ama bi ofa o be ti kokoko fo wa sante region house kokoko di wa koton anada ani se huru so ofa ye bobu se bra ya bra o nwam o mai obi o so djuro mai ho o man panya mo djuro mai ho abipifo sa mo djuro mo mai ho ampa mo nya mo so ofa mo bia video ni ye sa o djuro mai ho ampa akrafo ye mo bo che obi a so ye mo bo che obi a o di ye di yen wa kwa trankran o se a wa si so le na ba 87.9 ako yakwa infie wo si asabne ma na bibi sere nsa wo ya last me fero ka se me ko sabne ma asabne ma na fu bi wa asabne na fu bi wa na ko trankan na ana mi ka jabo sia omo se ana sei omo se skase no mo de mam omo nya anka sikardo na omo de ma ya no me dane ma kurani ba ko ne wakasa ma menene nkasa yewra kofi ana mi tiawo akra mene mudi nkoma na mnim sanka bibia adadin efe de ye den afe de ye den Akoma FM 87.9 Kumasi
and na dan na omni yedin ewo mu omo bi tugu ye no omo se bonifa bibi interim and also disturbances and no say ye be dwuna yan kan kire yan hye wase ebia ka wo buro wo banti bia ka wetima fa na nmani no wantimi amfa ntino bonifa bibi disturbances and no mo say 3 weeks ebra ye call friends ya kwa himfie ho no na 3 weeks ne be si ne week we mu ni 1 month 2 weeks 3 weeks no mo say no week we ka ho a 1 month 2 weeks that disturbances no mo de ba ansa na sika na kasa die chi na yeden aba na disturbances no ko ani o en ko sika na kasa so ko sika no ye fudi ani sase ne ye nyan ko sa sika no so Akoma FM 87.9 and I take here 1 month 2 weeks ni wo ko fi ti bu sam na asema wo ho wo mo aba be sisi sika to do wo de mam wo disturbances no ho o mun kan na mo sie se e friends yi boni fe bi disturbances and also interim and no ye ni do but highway o mo na mo sini na o ha na de bia oba na ye na kasa no on na kire se disturban on ma kasa se disturbances no mu sira nye du asika na kasa ye den e wo kire ba disturbances kan aye to bi de sika aha ahu kire ntino na sa ni aso ho ente ayi kra na enya mai 87.9 Kumasi. Disturbances kampo na enya den enya mai ye ngo boni o aha disturbances kampo na enya mai na sika kesiye isi yen big government led by na Adanko Akufo-Addo yes ma ye kan say yen cast be mi enyi kwan obi nti ase Ghana for be nti ase yen cast be mi enyi kwan isi yen tin fight against any form of progress what you see yen tin attack any development but some be kwan ya kwan money kan say what can be coffee job company money can be first one and I'm afraid kwan himfia kwa da dan ye see ye ma Joseph kwan no so nya dan ono so be ye to so mienu bypass na mienu bypass mienu afa Akoma ye was my yanka wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Ghana for nyina video no man be man video ya ye hwe ano ede na ehu ankasa chese me wira kra ho so ko kan bia na wo aye so wo dan ni paboni ni but any ni paboni ni e wo de ye ye ni to to fiansam ye ni ma ye ni mo mama arrange na mo studio na ye ni nkomo mema producer no makasa medam ase ebusanfo JB ade we I think say it's getting out of hand.